mẹ con đi lại con đi mới lắp cái giáp đi toàn đất đấy mày bắt cái này đi với nhau cái này nhỉ anh mà này nghe người im ngon đấy ngồi lại hồi om như tập lại ngồi lại đấy nhỉ hồi anh biết tập lại nhỉ ngồi lại đấy nhỉ đó bao nhiêu ấy thì ngồi đấy ngồi lại im nhiều nhất nhà đấy ngồi lại ai mẹ các bác không lại cái này ấy lại nhập ai bên cái nào làm những cái nhé thì mua đấy như thế cái nào không mày đi mặt mày nào lắp ra lên nhé như thế mày ăn biết nhé như thế như thế nó lấy ngồi lại những món lấy ngồi lại anh em lại gì mình làm lắm ở nhà ấy dạ làm hay anh nói làm ấy mà nhà không lại những bài đất cái gì ai mà làm cái gì làm nhất nhé nó là mà lại những hồi lại anh mà muốn nhận đơn như lại như mà này anh mà muốn làm lại một ai mà muốn làm lại nhưng mà muốn làm lại nhiều ai ai muốn nhận lại nhé thì hai mà muốn ai tập là ai dạ anh người nhu tập lại cho nó bắt đầu cái nhé mà muốn là nhiều ai anh mày nữa ông tập lắm đấy mà nên muốn nghe lại như thế nhét lại bằng lâu nữa mẹ như thế mẹ nhét ôi mà nhân đấy mà này anh nhét anh như hay anh lâu nữa là hết như hay muốn này muốn mẹ lại như thế nhà muốn mẹ nhét lại như thế nhưng mà nhét lại nhà muốn như muốn anh lấy anh làm hay hồi mình đã ăn đến nhiều mà ăn lên nhé làm muốn mà lại học ra nét nhé làm ba nghề làm bắt lại nhé như vậy bạn đi anh vào muốn ăn đến một ai dạ ai mà như muốn ai biết là ngoài hồi biết là ngoài dạ ai mà người là muốn ai mà nhân cái gì ba đồng nghe lại ba lại mày nhân cái gì nhất mà nó phát nhân nhưng ba làm lại mà đang này mà đó cái gì mà nước mà này là nhé nên nuôi anh đến nhiều ai ba làm anh ấy gì anh đến hôm ba anh ấy nhớ ấy hôm ba anh ấy nhớ ba năm là ngã cái con này nhé nhưng mà làm nó một ai anh ấy một ai mà nhà bà này nhé anh mua này là một ai anh có tác này nhận राम राम हम नहीं है आप हम क्या है anh है dạ anh em bạn muốn ai thôi cái nhà nếp mà không như hay là ngay nhỉ họ ra đây bạn muốn ai là ngay nhỉ mày nên là ngay như đó nhưng mà mày nó mày nó là
यहाँ पर हम लगा देते हैं और हम बॉइलिंग कर लेंगे। कहीं पैसा ले दबा के यहाँ जो है हमने बॉइलिंग कर लिया, जो बचा हुआ मिला है इसको हम काट देंगे। और इसमें बचा हुआ है ये पाउडर के लिए है और इसको जब चेंज करेंगे इसको जाके फटाफट चेंज कर लेते हैं। यहाँ जो है हमने को निकाल लिया, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मोटा है और हम जो है निकालेंगे। इसको भी आलू होता है मैंने साफ कर लें ताकि आसानी से लग जाए। एक नंबर बनावा ना काम एक नंबर हमारे साथ से एक बाल बाल नहीं बहुत सवाल यहाँ जो है सात बार हमने साफ कर लिया है 208 और हम जो है चेक करो लगाएंगे। मैं चेक करो कुल खोल देने को लाए सारी खराब है तो यहाँ हमने अपने जो है हट गया है, मदद से बाहर निकाल लेंगे। लगाएंगे और इसकी जगह पर हम जो है सोना मोड़ की जगह पर हम जो है 1000 सोना मोड़ लगाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम वो लगा देंगे पुनः बॉइलिंग कर देंगे। और जो बचा हुआ मिला है उसको हम काट देंगे और इसके बाद हम चेक करते हैं कि अप्लाई बना कि नहीं बना। आगे हम देखते हैं अप्लाई हम डालेंगे आगे तो जो है आपको चेक करवा कर दिखा देते हैं। और ये जो है यहाँ पर जो है 12 वोल्ट नहीं बन पा रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं ये 12 वोल्ट आप देख सकते हैं जो है बन गया है। और ये जो है हो जाने की वजह से सारा सप्लाई जो है एक्टिवेट हो रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं मैं एलईडी भी ग्लो होने लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइट भी जल रहा है और आपको दिखा देते हैं डिस्प्ले ऑन हुआ। हम जो है स्टैंड बाई हम ऑन करेंगे। यहाँ पैनल है ये आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अभी हमने फ्रिज में डाला था, मेरे में हम डालते हैं इसको ये नहीं हो रहा है ये हमारे कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये टीवी जो है हो चुका है और चलने के लिए तैयार है।